turabakiriye mwese mudukurikiranye kuri channel yacu Ishimwe TV1 abahereye hirya no hino. Mwese turabakiriye mu kiganiro cacu cy'uyu munsi cyangwa se kuri no tariki ya none ku itariki 12 z'ukwezi kwa munane, aho turi gusatira ku itariki 16 z'ukwezi kwa munane 2024 sori na gatandatu, aho turi kugana mu mwanya cyangwa se mu masaha yo kwibuka abanyamurenge bazize uko bavutse. Ari jenoside yateguwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa munane mu mwaka wa 2004. Uyu mungubu akaba tugiye kwibuka ku nshuro yacu ya 22. Ariko igitangaje kuri ubu ngubu, hano ahangaha duhereye tukaba turi mu murwa cyangwa se mu nkambi ya Nakivari mu gihugu cy'Ubugande, aho buri munyamurenge wese twitegura cyangwa se dutegura ibirori byo kwibuka abacu bazize uko bavutse. Ariko igitangaje tukaba dufite amakuru atugezeho bitunguranye cyangwa se niba twabyita ngo by'incamugongo, aho abo twakwita kutugara kuri no saha none bakari barimo bantu basa nkaho bikukiye nkuko n'ubundi basanzwe babikora. Byadutunguye ko kuri iki kiriyo cyangwa se kuri muhango wo kwibuka abacu bazize jenoside muri uyu mwaka wa 2024 ku nshuro ya 22, aho mu matangazo aheruka gutangazwa ko bari bavuze ko ibindi bikorwa byose bigomba kuba byahagaze by'agateganyo, ko nta kindi gikorwa kigomba kuzitambikamo kuri uwo munsi ku itariki ya 13, ko hagomba kuzaba umuhango umwe gusa. Ariko mu bigaragara kuri ubu ngubu hakaba hagaragaye ko uwo muhango uzitabirwa mu bice bibiri bitandukanye, kandi aho ngaho aho kimwe kizabera cyangwa se uwo muhango aho iyo mihango izabera hakaba hatarimo intera ndende cyane. Iyo ntera igaragaramo aho umuhango umwe uzabera, yewe birababaje no kuri kw'Imana. Ni ukuvuga ngo nta na metero 500 ndibaza ko zaba ziri 500 cyangwa kilometero kimwe, ahantu umuntu ashobora kugenda n'amaguru mu gihe kitarenze iminiti 10. none ni 10 nawe ni myinshi, ndibaza ko ari myinshi, ariko ni uri kugenda gahoro ku umuntu mukuru cyangwa se uri umuntu umusore iminota 5 bugezeho. Ngaho ibaze kuvuga ngo mu murwa umwe ahantu hamwe hagiye kuba imihango ibiri itandukanye. Abanyamurenge kandi turubwoko bumwe, ariko birababaje kuvuga ngo niyo twavuga ko kuri uyu munsi wa none ari ikintu kiduhuriza hamwe nk'abanyamurenge twese, sinibaza ikintu bazaba bagiye gukorera iyo ku ruhande, niba bazaba bagiye kwibuka abahe badafite aho bahuriye n'abanyamurenge n'ubundi bazize jenoside, sinibaza. Ariko biteye agahinda kuvuga ngo abantu ngo bateguye igikorwa kimwe nibamara bagitegurira ahantu hatandukanye. Yemwe birababaje, abantu nabo gusengerwa, kuko sinzi kiri umuntu wese ukurikirana iki kiganiro, yemwe utu tugara sinzi batureba dufunga ahantu twose duherereye, ariko amakuru angeraho nuko ahantu bagiye gukorera n'ubundi mu ikanisa bazakoreramo, nuko naryo uriyoboye nawe nakandi kagara niba navuga ngo karera kakirabura ntawe bizi. Ariko birababaje, tukaba twihanganishije kiri umunyamurenge wese aho aherereye ku isi hose gukomeza kwihangana. N'ubundi bya bindi byabaye mu kiro giheruka, niba abantu benshi baragiye babikurikirana cyane aho ikiriyo cyari cyayobowe n'utugara. Abantu benshi barabibonye n'amakomentari bagiye babibona hirya no hino ku isi, ariko mu bigaragara n'ubundi birasa nkaho wagira ngo nta cabaye.
agira nta cabaye, ariko n'ubundi akagara umunsi w'ejo karaja ahagaragara ariko bakubitire mu mavi. Yemwe tukaba tubifurije bamwe abari muri hano muri Afurika, tukaba tubifurije kugira ijoro ryiza, n'abandi bari muri Afurika mukomeze muri Amerika, mu Burayi, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi tubifuriza kugira amahoro mu mitima no guhora twibuka abacu bazize uko bavutse. Sawa mugire ibihe byiza. Uwo nta wundi mwari kumwe mu kiganiro nawe yari CEO wa Ishimwe TV 1.